Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki pulit kena register kum ke on natural death halo kajing klat no jing ki arnut kesamla hakajing ja accident kapala ja hakapur khat ar duna ai min miet ha golf club Shillong bat halor kani kajing ja nakaliang jing ki bayang asam jing ki arnut kesamla la ujoru dari ejahar jaki pulit Superintendent of Police ka East Castles ba Vivek Siem hakajing kran bigalap thai khubor hak af nyau terik unai tung arja pun riau ulai thu ba unang nya jong kali kapatan ra eksekuti ulai pendam hi yela di hakmat ki pulit Ki pulit kala register case halol kan ni gajing ja ba jing toket menta kali achkaman kuman chipkan mau ki arnut ki samla ki blaklat no hakan ni gajing ja accident ki di blak tip kerteng kum usamla Benjamin Shabong ubala khat pras nam garta basa hamau pun golfling bat kasamla Febala Grace kan umnoi kabla khat news nam garta kabasa hapen thor block 2 lalap ya kamet jing kini ki arnut ki blak thia link tar hapreng surok ringkat ka skuti ka badan registration number ML05R 9662. Yes, late night there was a hit and run. There was a vehicle which had hit a scooty with two youngsters out there, one male 18 years and a female 17 years. They were immediately taken to civil hospital, but they declared drop dead. Both of them belong from I think Mopun and Pithor. One belongs from Mopun and the other one from Pithor. UT case has been taken up. We are making efforts to identify the vehicle which hit them, and as soon as we have been able to identify, we will nab the driver. Company rumen galong kung kachuli ke video galong ba ki pai ba ki la dong report plate ba ki voice lam hang te spot hadu kata ka di shisha Piman mar hi marsan yo kubor hi mayo kubor ko em ngai mai kata pan man ni apit tip pasture pan nasra traffic nathai tang hapo san min la poi pai ba am tu hi ti long ki la shu thia madan tu ti nimla banong manu bakla tak ada ni layo hi kita kiba le apnu karkom kata accident rate min subject ru naka postmortem ru ka jinglong jiman joki ha to kapor kata nature of ka level of let's say kadan yang kata jindi alcohol ha to kapor ka alertness level pada hujung opor kajing toket nak traffic side dan le ya ba munu ba pakla andrei kawai kabalong tikna kaba yang mentahi ka FIR lawan kiliang joki di palakat kaba driver hi uladi sange but uladi ban surrender yang di mar hi dari dah bomblek punta hi te kambon keladun ka kalpulti mun kata rajing uthu bola baklam te pasyayu la register case but ya ta driver ya ta kalila register case pinsa docket but salah long samban lap ke ta kali bolong boy Benjamin Shabong rasnem bersama pun badi kentai ba kenyusnem kita Fabella Grace Fabella Grace di ni bersama Pithor di kini anwar kiba klat kajing jam ne Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan